Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baro gidi long ki khubor bamta kasni. Bon ki samla ki bujio jinghi kai ban seng kam seng jam hakanu gunu kabenta ki shukut no tang jinghi kai klempoi ban ya seng kam. Henry ki sispa ngut ki samla shahi kai ka skol ba nehu na kashnat Dean Dayal Upadhyaya Community College DDUCC wa yajer ki yo jingmentoi shibon namar ka jingkut jingun banya shakmat banne da ka kamla jong habla yo ka jinghi kai ka babyang ha ka bakut ka jong ka jinghi kai ka bandru sngi nadu nyo hadu khalai turik unailar arhajar arpsan halor ka kamris yar badris nyang u Dr. Pinhunlang Blawar Deputy Director Planning ka Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Government of Meghalaya Ula pensngo ya kinong shahi kai shapang gabenta ban kentiu ya kasap traikam jong gipat ba nong rep bat kisamlan na kishnong bapher u Dr. Pinhunlang kum ukongsan ban pinkun ya kimat balahi kai jingjit kinhun siarlanes niang kibabyang ulo ong habari jingri don kaman pikir ya kasyong kasa kababyang kum gibriu ki jingri ki don kam ya ka jingpen bet jingpen kre jingbam bat kamet bam kababyang Kajingpen ne eka kot kakya vaccination biang kajingkhut quarantine jingpen kre eka bailut baisem barkilat di jingdi shushu yothu baginong yo jinghikai ki dibantip shaphang ki scheme ka sarkar ki bakershan eka kamris yar bat risnyang hapo CM Elevate u Dr. Pinhunlang Bla war Deputy Director ka Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Government of Meghalaya ulo ongba Kajingkalon jong kamaryang biodiversity Meghalaya kalong kaborba ban penklanya ka kamram region ula kerpad iki kena hikai bakan trade ka rukom ka bakhuj penklanya ka jingpene jingeram daki kenhun sunram bad ban pendon kam iki scheme sarkar banyo jingkershan pisa bar ka jingsunran ka kadan traikam utai officer la pentikna na gajaka kendu katnan response kabang iyo finally halo kasi pasang kani kakuram kakuram kajinero majislomo kale shapi iway pa iway ipaksapan sa ginamisyon merta ibalasyon kiya ya kani gajin khot jong Dean Dayal Upadhyaya Community College namba pinwan thami banyanumlam rengkap bat resource persons namba pin rapat syala isnom syala ikentot syala yin isa ya gani bijinam dari sa kaba lesi kanlong de jinterku bat kajinara ya pi om tam shibat andre ya yin kasam de jompi bila se bahaya nasan jompi kashnom kathaw bakathan kaba piwa ngapiyang so bahaya pi khamtam neli ya ki participants kaba shimi kani sin jam ba kan don kung kani ka kerja skill development program kata community habang iihangin ngapun ni ibon kina samla kanong talat kaluti fi bafinyo kita entrepreneurs mo bakia mentali the word or the big word kadi fi entrepreneurs mo mangin long fi kita pan sedang bat ya kikam kijam but given I kamu telah deh hadir untuk iwi pergi let's say bayar dia dan tilang ni nak Josh nak tak kerja skill development dalam suatu ini kalau very important tak berikan nak ministry nak job she's for Delhi no udah job union minister dia kini baht mentah sarkar India let's say kalau suatu kamla akan ikam palat kakam sarkar kat dia badan sedang kan you yang kini skill development sedang mana important sekali skill development kenapa ba pina yang jong kita pinong terkam ba pinayo ya kata kam sarkar When you can I feel more, what's the importance of skill development? Na legislation di legislation for umrah, di nang pino. Di kata ko ini, di kata ini yung tahu ni keren ni di sekli di pak pilih ayu. Yang mana bi kong yang mati atri kamu jauh, masih buat siang. Tahu yang di rumah officer ni ayu. Ida ni itu anak di depan.
Ti kita bayaran yang lah kebasan buat Nah bilang ini belum kenden. Tapi pada leo kain po ayat lebih. Yang lo jual itu bah feed day blessing nanta santili families. Ni dan up yang tulok berserkah. Feed ay tulok berbanding Ibrahim. Dalam blessing yang sambut dia san families. Tahu beri kenden. Kalau kita ni dia tunggu asal pun tahu kenden. Kadai kata ke ba kadai benar nak klik cuti mo piwan ni training kadai skill development of course lah kadai tentang animal husbandry hor maka skill development so don pun kata ke home wakila dia kerja number one makin item penyerap yang jong society yang jong kari macam tu mo don pun tak jadi dia apa presini ka training pun disebut cuma feed leader nursing leader nemo feed training damta sekian bat damta usia di the course of training at harai aktif hi ba kidan take for example sekian kidan ko broiler ba benar ka bat kidan ini delia mo kan simple naik on video ka ba kerkomri kerkomaiba kapier Kemudian terus senyap, nawan tidak senyap berkah, bersenyap bersengat, dia dok. Jadi, kalau umur banyak orang yang fee ni, kalau bah fee, tidak benar fokus. Kanu bah fee itu nunggu pension, karai pengen beri. Nama Allah sulang sebut terneng untuk orang fee, let away masyaallah, kan vlog itu. Di long ibrik balang fokus. Suara pensenang ye ngari di sini. Okey, mata bila technically la yo mengenai doktor rimpi la patai pi kuno. Dia berpilih kuno penai bang. Pino kicet seniang species ayu kebang ayu kata ye kesem di belakang buat kuno. Tambah video berkata number one tadi yang marketing mo. Dari siar syukur tadi siar broiler, dari siar bangdo. Hak cekah bambian, kumla di haba haji sisa demand kebun ketulen. Tiga kanun kelong operate di mall night maksnya sya. Ijin trace tong jupi rene kanuni. Kapisah mo invest lu numla recover ya ka. Tiga suggest to be first and foremost so study shwai market. Naik berkenal, mentari macam ni, kami sesar leti, badan sebuah par, kau ham dan ham idan beli farm houses sebuah. Iri you naik di rumah, hari itu sebuah, mengalami you bantu gain experience risnya. Dengan sebut itu, bah waktu sebut terus kamlong. Di badan kisah ni le. Dari fee apa fee itu semua yang jom kita pada pihak belum fokus, pihak belum aktif. Pihak tuan cuma dulu yang market kalau belum. Ni lah don't lupa market buang ni jom iba neru. Lah don't lupa di mana lagi apa pun nak mungkin pendah di demand. Dari the point here is kuno pemerintah yang market. Kalau don't lupa pihak pemerintah mereka. Mar siap sahaja ni macam di headman di orang asnong dari orang bangdo. Tapi dia mungkin pada ya market number one bagi number berarti dari market tidak support dia bagi cukup dalam reviews yang kan ada pun he atau opor pindi begini bangdo. Kaya dia no. Lain itu impor pada kemudian ini. Tapi tak. Dia pilih no berbuat di sini no. Malu kami orang kemudian cinta ni pilih ini mo. To next saya kata ngang you kampuran you pa dia tidak tahu cuma training tu film ta la sokku pendiri kan ni let's say yang kancing iya dia kadang oi di sobat training not training di kemilan di dan baik apa piwan cini nanti baru pidan kahub kata kahub kaba ke pateng joki lain kata ke future joki mo kanong kabasngan hak itu ke yeng kasam joki kanong
kan wana kan jisnan kan wana kan jukmen dia nata kadau kasyong hali iwe minta kasyong happy minta iwe pikwa na em ya kata kalaway jong pi kabanong kabasnan kabanong kabakmen kabanong kabaskem naman tayo lagi naman tayo kayo itong yin naman tayo ya kari jong kenmal abang itray kanu kakam kadon ke jingade rubat kari jong imo naman abang itray kanu kakam kadon ke jingta ikiway pati para brio baru abang isyong lang ya imnang haga society dia katakan dia ke bangkwa ang peace mo ha treshi tong batlong kibrio biasa mo te kawai ubod bhai jini kai khamtam kibablayo natrai jini kai berbon hakaba kadin kom ka pilih pe kalong ban khoi pe jin khoi kalong ke badar kamtam mo te ni ju ekran bhasha thang jat bangade CEO jong da join municipal board ta kum wan bicara jin khoi ke jini mo le kam digi ko shakran be pakinyo kichap mo bakiyo nakoy ko dia tak ada ngapun kan mau kita jikut ngalai dia tambah kalau ke kepada kami ke jikut kalau ke kepada kam hakari hakajuri kami joki pada ada kali kan orang kamu nama limba jikut kilat nagi jimpang jistom dah balat nagi jimpang jistom kalau saru kalat mo kilat nagi jiluksan kalat nagi jilut kejoki hak jika jika bapin belut ya banfir bang tidi hak belut banfir nawai hak belut mu dia tak ada kenal hak belut. Hello Meghalaya Dance! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya!